Yes. Hallelujah. Amen. Sithanda ukubulisa ekhayeni mama ngegama la Jesu Kristu seNazaretha. Hallelujah. Amen. Sihamba ke nalomkhonto lona odlalo hamba nalendoda yamadoda engashiyane ngalahlani. Hallelujah. Ingako noma siyibiza boldly ngoba siyazi ukuthi uJehova ungumcalisi nomphelelisi weimpilo zethu. Ngimela ngaphambili ngokuzithoba. Ngimela ngaphambili inhliziyo imancebanceba ngoba siyazi ukuthi izwi liyasho ukuthi odaliwe kuba khona isikhathi sokuthi futhi sihambe emhlabeni. So sizelana mama singumama bomkhonto siza siphethe ibhandishi lothando sisho sithi bambelela kule ndoda enguJesu ngoba yena uyena kuphela owaziyo inhliziyo yomuntu ngoba uye owaziyo ukuthi umuntu udalwe uye futhi uyazi nokuthi isikhathi somuntu siyophela nini. Ngimelana ngicela ukuthi ngintroduce abaphathi esihamba nabo lana before ngizosho kanjalo ngicela ukubiza uComrade uTebugo. Ngimbiza kanje because ubuye uconvener wala ku-Subregion. So bengicela ukuthi mama kube uwe okhulumako sikuphelelo thuba lelo bese kuzoba wena ke othulako ngoba sihamba nomama wethu ipresident yethu ye-Women's League sisazoyi-acknowledge nayo la wonke umama okhona la ibalulekile bomama iphiwe amandla. iBhayibheli lisho lithi umama ohlakaniphile uyawakha umuzi wakhe, lithi umama ohlakaniphile uyayibamba incwadi yokuphila. Ngiyabonga ezinkokheli zami. Angisumuntu nepodium but I'm just going to be short. Mama ralego habathungura amhele ka bantu wa. Ye mona to sizokududuza mama la ekhaya.
sithi nathi silimela imalanga wena kuphela kubuhlungu lokho kwenzakele ukuthi futhi njengoba silokusiza la everyday asizi ngoba sibhorekile makwethu but nakithi kubuhlungu futhi sizothi nxayise mama akwehlanga lungehlanga bengicela manje ukuthula inkokheli yami kumele nithi uzosithulela umama wethu size kule family because sizwile ngocomrade wethu so ngibulisa ifamily ngibulisa abantu abadala ngiyayazi ukuthi kubuhlungu even the Bible lithi akukho kuhle for a parent ukuthi angcwabe umntanakhe so I'd love to say to the family my condolences to the Seham family babona sizolo bara akuyehlanga elingehla lentsula mudimo ho Psalm 23 Dafita ore Jehova ke modisa waka le hanka tsa magotlong ya morituwa lefu because family ena e fita gotlong ya morituwa lefu ore Dafita nkeke ka tshoha bobeng ha bo le bona hobane ona le nna berela la hao le sikokotlelo sa hao ke tsona tse ntshisa so right now singakhuluma sithini but uNkulunkulu uyoduduza more than thina singabantu so singabo mama bomkhonto wesizwe sibuya from a region yaseKululeni thina ke angihambi ngiwani ngihamba noComrade ngikwana sifike ngo3 thina so besibela abantu abaye emsebenzini baze babuya nesiyabonga ukuthi nifike ngokheli yami so size la family and besingakhona ukungena sishota because simthanda sonke uComrade and kune gap njengoba ngeke so sithanda ukusho ku family ukuthi siyanthanda we are just a phone call away baba ngasibiza inkokheli zala zathi okay umphephe mishini yokuthula umama sine president yethu phakathi kwethu I will take it back to the province following protocol abandla wethu ukube wena samkhonto kwaza gama lamakhosikazi ngaphandle kokumosha isikhathi before ngizothula umama bengicela nje uku-appreciate every mama okhona kule ndawo yonke ama-subregion nama-region akhona really appreciate from the east until ku-central siyacela ukuthi lento eniyenzile enhle kangaka because uNkulunkulu isandla esiphayo uyasibusisa so umama nathi ngaloko sikuphethe samba nomama sazochaza kakhulu sisho ukuthi siyanithanda siyasho ukuthi uJehova soze wanyekelela siyasho ukuthi uJehova ungumduduzi siyasho ukuthi uJehova uthi maka uqalile umsebenzi empilweni yomuntu uyawufeza so namhlanje ngoMatthew 19:26 ngithi hlalani kuye because he is the one that knows us uyasazi futhi nangamagama wethu manje sihamba nomama wethu labo mama umama wethu wasenational beka separliament I think sonke siyamazi manje usiphethe kuWesleek she is the president uyingadla mina ke noma ngimile phambi kwakhe angisabi lutho because siyayibona imisebenzi uMamsheli ayiyenzayo siyazi ukuthi it's not all about her right now but I know Comrade Sonto bezosho thina sihamba nabo mama abagijimako mama sihamba nabo mama bangabheki ukuthi hayi ngibekiwe umuntu ubeka uJehova but thina namhlanje before ngizokuthula ngithanda ukusho mama ukuthi bandelela yakwenza ukuthi siyabona sibhekile sonke awukhethi bala lo muntu uyangena bathi indlu one room uyangena lo mama lo so siyacela nje ukuthi uJehova amthwale we need such leaders we don't need ama leaders ahamba ngecontent sifuna ama leaders ahamba ngokwenza sifuna abo mama basithuthurayo ukuthi hayi sivile siya sengqondo nami abe right la khona Comrade Tebo sicela ukusicalela ingoma Commander Sonto unomhlabeleli okhona enhlizweni yami othi umkhuleko onamandla Oh
ekhaya kaMagagula. Ngibingelele ekhaya lakwaMagagula ngegama lomfeli wami uJesu Kristu waseNazaretha. Size mama, size la kababa uMagagula, size sumkhonto wesizwe, singabomama bomkhonto wesizwe. Mama usahleli kule ndawo, usahleli emanzini amnyama. Asizi nalutho olutheni, kodwa siza nenduduzo ukuthi ngoba sambelwe isotsha, sambelwe idela kufa, sambelwe umuntu obenganganama questions makuthiwa kuyiwa le uzoya, angeke azathi hayi mina angiyi because mina angibekwanga esitulweni. Ngikhuluma ngesotsha la mama, ngikhuluma umntanakho udecidile wathi mina ngizosilwela isizwe, ngumuntu wesifazane, ngiyinzala abantu. Umhlaba lo ugcwele ngenxa yeinzala abantu, njengoba abamile la naye usonto ahambile uye wabona kukuhle ukuthi makaphakame alwele isizwe. Ngaloko size la ikhaya lakaMagagula sizothi alehlile lungehlanga. Singeza sizofika sifike nama scriptures. I can open the scripture, kodwa lesikhathi enikuso right now niyazibuza imibuzo, niyayiphendula ukuthi why kwenzakale la ekhaya, why ahambe ngalendlela ahambe ngayo. Kodwa ngithanda ukunitshela ukuthi uma uJehova angakavumi, akekho oyothi yes when God say no, akekho oyothi no when God say yes. Uma ahambile futhi akulona maybe iphutha lenu, nizosola ukuthi mhlambe if siye senza kanje ngabe usonto akahambanga, kodwa ngoba ithikithi lakhe beselidonsiwe ekhaya ezulwini. Ngithi mina bengicela mndeni wakwaMagagula ukuthi ngicela lesikhathi manje bese nithatha amehlo enu niwaphakamisele intabeni, bese niyafokasa ngoba usizo lwenu liyovela kuJehova. Impendulo niyozithola kuJehova ngemibuzo enizibuza yona right now, kodwa uJehova one day uzoniphendula ngoba uthi yena ezwini lakhe uthi ngalenkathi zobunzima enqebeni elisenhlizweni right now elibhibhayo. Ngoba right now mama, njengoba ulele kule ndawo, ngiyazi ukuthi ufila kanjani, kuhambe iphathi yakho, udabukile uhlephukile because iphathi yakho ihambile iphumile. Kodwa uJehova uthi ngiyonithulisa ukukhala, ngiyonifihle ngaphansi kwegazi elingeke laswela amandla, igazi lazumlando ngempilo kaSonto, ngempilo zenu. uNkulunkulu makanisoke under the blood of Jesus. Akukho la eniyodideka khona. Bengicela ukuthi ningadideki. Ukufa akujwayeleki, ukufa akekho ngathi mina ngijwayele, kwenzakala every day kuwo wonke amafamily abula. Ngoba abanye sikhuluma kunamhlanje, abanye bafela eziswini zabomama, abanye baphuma sebahambile emhlabeni, abanye bahlala 2 days emhlabeni bese bayandlula. Kodwa lolo hlelo uhlelo likaJehova, no one ongal-understanda ukuthi uyabonga ukuthi uye wasiboleka walikhulula isotsha ukuthi ke malihambe liye empini liyolwela isizwe. Ngikhuluma ngomuntu la
obenganandaba nokunye anganandaba nokuthi mina ngikuposition or angikho kuposition bathi ofocusile obheka into eyodwa ukuthi one day umkhonto wesizwe fanele uthathe izwe ulethe ushintsho ezweni umuntu omnyama akhululeke ngokuphelele ngoba manje abantu bayahlupheka kodwa ukubonile usonto lokho wathi I will never die ngingalwelanga isizwe sami esimnyama ukuthi sikhululeke umuntu omnyama usosizini umuntu omnyama uyahlupheka ezweni lokhokho bakhe umuntu omnyama wathathela umhlaba umuntu omnyama akanamhlaba ohlakaniphile uyawakha umuzi wakhe kodwa oyisiwula uyawubhidliza ngezakhe izandla ngelaamakhosikazi lawa amela yilamakhosikazi athi siyowakha lo muzi siyowakha umkhonto wesizwe uze ulithathe ilizwe siyabonga kakhulu mama siyabonga singabomama bomkhonto wesizwe sibonga kakhulu ukuthi nisivumele sigijime nosonto kuze kube sekugcineni elami lokugcina lithi ngicela nimukhulule mukhululeni usonto ahambe inkosi yomusa inibusise impi yamaso sithi sile family yomkhonto mina into zonke selusilondoleza uceba amaphiko wakho usifihle mina into zonke usiphamandla wohamba indlela ende yokuya empumelelweni xa sophuma sifamily yomkhonto sicela ukuthi usale nefamily uyikhusele mina into zonke uyinike inhliziyo ozokwamkela nezokhulula ndingamlibelanga umama upresident wethu umama onobele okwaziyo uma simdonsile amabele axolise iba naye mina into zonke ndiyacela ukuthi loo nto ayiphiweyo ayigcine